tam saur ki ka gacum ita kad aradin wasit mosen pare bore ngana aradum miemen mose lima bay ka tong di moja mo ne kita da ale din tada tampo sa chaka jiden tanpo sa chaka jiden tada ale yara tiskup mo rita ale ga tente po adi mi yemen moteba isit mota kushumo fa ptirita din tes shay yana ke rivini chabi muro e wal surga to ngona e wal to Wajan mo niya tan paano te mong bana yan tan. Semen pidikan dahan te mo na naru tay. Bigin ba ko mo na tay mi jet tan tujan mo do de. aras oy kol manteti Monte pa men taban karam mo tal posinam posis mo kara dal boro borde kara am niskina ngapa mian gi jaja gi nyanyi ko usu monte apochon mo sa tim ginama. Semen pidik te bisa kar ginam ko bukine ya. Kom kan dani waktu yil dan min boro borde ni am ngapa sitar bay. Mo hat jata ni ko ban ma tan tit. Bay mo in gara ni ya tan semen ngapa ni sa tim gira. Atin ma anda ni yilan dana di kadiram dani. Kadir mo dani siap kitirita mo dal posis mo pos kosa mis mo grisa kabanya nu mis kay bum zamun. Kom posi anda ni juga kitirita dan tosam kinesa. mi yemen mose Mi emen mo tawali sa ta kala na jahat mo ede. Wasu aga mi emen mo kan wani ku pos mbese diba. Isa to yugu tonga mo ta pos mo. ayo Kalana kiaga jan bartu dani pos panan tamo sa chidan. Pos panan tamo janan bartu sina kwanin panan pena tamo. Isa kara bora ga kara deba. Dan kiaga jan polo da gam kuhuda. Ada di Yohana pos pana di. Pos taban dana rismo da pos aga mi am di pos tel do ba tiri pamana kam ma. Sinam kita mombuni. Am to sia da ke kara basoma. Da ga yuran den ginam siga kara ma na nam gi wata ni tal gi pen mosadu. Kom isa muru chesen tere chesteba. Isi bora kara. ayo fa kula kidan on mali mamde tabana pitirita sinam modenen mi gam gacum gi mo chesha kwany pa para ji men bidese arade ji wasit moting tingara karen wak do mi yemen no mer kol gon mali mamden karen gi do orod mo kola ga daru dinga pina misa nam nyoga kabin jebe sene bore ba ena kabin bidiyam wati ndo shiye wakin emi bore darga hashara darga teden wayagin amna kaba kabin ma pitirita mo kama kabin bos mo borde ba bajedun nimba ga taula mo peni shoki kalga masura kacum agdi mo to mo chorro nadija argi mi men mo besene nam gudal mi gum besene fa mit kol go ga isa yemba I don't want cheat we can cheat people and we can cheat you guys. One is we are cheating, it means that we are cheating ourselves. Our goal or our objective,
We want this agriculture to be an advanced agriculture, not a simple agriculture anymore. And we need to be lobbying for more fun. We can also approach such organizations whom are dealing with agriculture so that we can provide us with seeds and agricultural input, such like horse, any kind of agricultural tools. So I'm really happy because we try. What you get them? And I you want to get in. Di faro mo debe. Di shop se. What's in my head? Tan monter bojo da dimbe seneze. Mu pare jeshi bojo de dinam gi siro. Monter dinze. Mu uram kuba din. Tan posa kiten te. Ile mon boss sire sikana te. Uya mon.
tashi bojo da dimba sule be senin admission mari sule ne ki waya gina mtu soni bicha hanengana pena sharwa he saritnen gumze namgla bar tem gam muren amumila sido mu jahane gani ba sana amcha agro gani ya ina msido mu jahane ngana gani ayana ya kupar mo majile ar majile mbam sinam para gileze giledi gile dabin mamin mo dewa para gile ne giledi gile to dod ma ashur ni garam du nam hasuma dewa nam da haska kas mo jamba mer gamu kecenya kasih hasku mo de pepe ba dal par bo se be ku gile te